वनलिसे भू संरक्षण मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगर वनदेवीया फुजेना किसिम हेचोना गैर ल्याख्याको जा न्याखा दिगो त चितवनिया सौरापाखे औपचारिक जाजोयना मकवानपुरिया मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रमौली प्रतापपुर पाखे सोमबा स्थोनिसे लस्कर किसिम हेचोना गैर ल्याख्याको जा न्याकुको मनहरी गाउँपालिका नाय एकराज उप्रेती धया दिला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले से गैरा दैगु नेपाय थिति निकुञ्जे खुदलिपा दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैर ल्याख्याको जा न्याखा दिगो ख चैत्र 9 गते निसे 29 गते तक्क गणना कोचाका बैशाखे सार्वजनिक याइगु जोगुत लिपाङ्गुदै गैडा खुइगुजा मोजुसान मेमेगु हुनी गैडा सिनाचंगु चितवन निकुञ्ज चाकोथि नेथाङ्गुत अथे निकुञ्जिया कथ गैडा पश्चिम लागा जुया भारत पाखे वनिगु ल्यान अफया चंगुत सन् 2015 या गणना नेपालले खुसाउ पिन्याम गैडा दोगु ख उगु इले चितवन निकुञ्जे जकहे खुसाउ न्याम गैडा दोगु ख गणना लिपा चितवन निकुञ्जो अनिया जखै लगायना सछो खुइछम गैडा चिगु निकुञ्जिया प्रमुख संरक्षण अधिकृत यथा दिला उकिमते खुयाव सिकारेना मुख खुम गैडा चिगु खसा सछो न्यायाम गैडा धासा बराबरी जुयावो प्राकृतिक काल गतिलिसे दुर्घटना लना चिगु ख थुक्सै गैडा गणना जायनीति जक छगु कोति थेवा स्वयं अपो खर्च जुगु निकुञ्ज यथंगु